ego ego Akasia love kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose undira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Witeka nyaguhora ku ngoma we uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye urakani nazwa cyane kuko uri Imana iguma ituremarema ku munsi ugadukingira urupfu n'ibiza bitandukanye ukatwimana ukatwima abarozi ukatwimana ukatwima abambuzi b'amahoro ukatwimana ukaduhoza mu rubavu rw'umwana wa Yesu Kristo ari we mwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu ni twebwe bwa bwoko bwawe waha uburenganzira bwo kuza kugusenga kandi ugasubiza amasengesho yawe ni twebwe bwa bwoko bwawe wimikira gucana ibicaniro byawe mukama kugira ngo twimure dusenyure turandure dutikize duhonye ibicaniro byose by'ubwami bw'isi ibicaniro byose by'igisokuru kibi ibicaniro byose by'abatakubaha bishingiye ku kuri kw'ijambo ryawe waduhaye ngo ritubere urumuri rutwinjiza mu mahoro yuzuye dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe witwa Yehova Elishibo uri Imana y'ubushobozi kandi witwa Yehova Adonai uri Imana ikora icyo ishaka bishaka nyaguhora ku ngoma ubwoko bwawe duhembuke turaje muri izamu ryo hagati ya 6 na 9 ni izamu ridasanzwe mu buzima bwacu ni gihe tugomba gukora ibyo dukora kugira ngo tumere nka Veronica Mweranda ngo igikorwa yakoreye muri rizamu ngo cyatumye Kristo nari mu mubabaro ariko aragwa yongera byuka kwera umusaraba w'ibyaha yari yikoreye ibyaha byacu ngo arahindukira arawubwira ati Veronica we ngo bwishushanya mu bwanwa bwa Veronica ngo acaratura kuko arabonye agatambara yanaguje Kristo kari kishushanije ko maso ya Kristo ngo aravuga ngo mukama mu mutima wo kugukunda icyo ushima bari cyo shima icyo ushaka bari cyo shaka turagomba kuba abana bakuze mu isi y'umwuka mu bitagaragara turagomba kuba ibihangange kandi nta kindi cyo bidufasha musibye ukuri kw'ijambo ryawe uko turotorerwa indoto tugenda turota nta kindi cyo bidufashamo kiretse impuhwe imbabazi urukundo ibyiza n'ibyishimo duhabwa nawe mukama tuje ku gicaniro cy'ubutabazi kandi cy'inama ndabizi neza ko turi ku mpande z'isi turi mu makuba atandukanye turi mu buzima butandukanye turi mu mpande zitandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze bamwe barapfukamye abandi bariko bariruka abandi barako barakora utwo bakora ariko twese ndagusabye umugisha wa muri ceke ko bahisemo ko amatwi y'abatakindi yumva usibye isengesho usibye izamu usibye ikiganiro ndakwisabiye nyaguhora ku ngoma uduhe gukura mu kuri mu mutima ndetse no mu bwerane ndagukomeye amashi imbabazi zawe zitubeko amaraso ya Kristo tweze rwose n'utubonere mu byaha twakomoye mu nda z'ababyeyi batwibarutse n'utubonere mu gisokuru kibi cyacu caraguje casambanye cibye caborewe canke cyakoze andi manyanga yose tubonere mu mbaraga z'ububasha bwawe bukorera mu mwana w'umuntu kubw'ijambo ryawe ugaheza ugaha umugisha abagupfukamira abagusenga abakwizeye papa ariko ino ngomba kugusaba muri uyu mwanya
icyo nakekereza kandi kitandiye umutima nuko hari mwaba turi kumwe bafise imibabaro itandukanye. Bamwe bugarijwe n'ubukene, abandi bugarijwe n'imibabaro, bamwe bugarijwe n'agahinda, abandi barashonje, abandi barafunzwe. Hari abafungiwe ukuri, hariho n'abarenganijwe. Hari ababuranye baramenya icyo bafungiwe, hariho n'abataraburana. Abandi bari mu bitaro, hari abafise amafaranga yo kwivuza bakagira n'ababagemurira, hari abadafise abagemurira, hari n'abadafise amafaranga yo kwivuza. Hari n'abafise utuntu twabo bashize ku isoko ngo barabe ko boramira amagara yabo, barabe ko bokura kwiga isuzuguriro, barabe ko batoteterwa, batofungwa canke ngo bangirike, ariko ntibararonka kuko ari inzitizi iri ku butunzi bwawe. Nje kuramurura imitwaro ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Magaze nga kuri iki gicaniro kugira ngo nemeze kuri Imana ikorera mu kuri kw'ijambo ryayo, kandi nemeze kuri Imana yesha umugisha amajambo avuye mu kanwa akaba gupfukamiye. Nyagora ku ngoma mwami Imana, uje kutwugururiza amazamu yose y'uyu munsi mu gihe cya saa sita z'ijoro. Watubwiye kuri kumwe natwe, uratubwira uti nimwasame nuzuza akanwa kanyu ibihembura imishaha yanyu. N'uyu mwanya turacasamye, ntituradebukirwa, ntiturarambirwa, ntituranebwa, kuko twasanze ibyiza byose dukeneye biri mu kuri kw'ijambo ryawe. Rero aba bakobwa bagupfukamiye, abangu bagupfukamiye, aba bagabo bakurondera, aba bagore bakurondera, abagwayi bakurondera, ababakene, abantu bugarijwe n'imyuka y'amadeni, bari kubundabunda, bari kudevelopa umwuka w'ububeshi. N'uruhinja bagwigisha kubeje kugira ngo ntiruvuge ko ariho bari, kuko bateye surprise yo kuza kubishyuza. Ndahanganye n'ijuru, mpanganye n'ibirere, simpanganye n'ubwami bwawe, kuko ndazi kuri hejuru y'ibirere byose. Ndagomba ko ikirere kiri mu inyenyeri, kiri mu ukwezi, ikiri mu izuba bitamangayikisha ngo bishobore gutangira amasengesho yanjye. Iki gicaniro kiri kwimibavu imota neza, kiri ibyacumi by'abana bawe, kiri amashikanwa y'utwigoro, kiri amashimwe, kiri kw'intare, kiri kw'imitwaro. Turujuje ibisabwa kugira ngo twakirire ibiseke tuzanye ubwoko bwawe. Neriteka kuri uyu musozi uhatugirira umusozi wa Siyoni, neriteka muri uyu mwanya uhembura ubwoko bwawe. Mwe wese icyo ashaka ariho nabugarijwe n'ubugumba, arakubwira ngo ijambo ryatuwe n'umukozi wa nararyakiriye, ngo aravuze kuko ukwezi kwa12 gisikaje sikre. Niko koko papa, nago nihenze, nago navuze ikinyoma, nago navuze mu izina ryanje, nabivugiye mu bubasha bw'ijambo ryawe. Nyobowe na mutima wanjye, ndanejejwe n'amaraso ya Kristo, nitandukanije n'inzandiko zose z'ukundega na kumwe Yozuwa wabimukorera mu gihe yari Babiloni. Sinigukangwa na Babiloni y'uyu munsi, ni murade ntabwo agifite ijambo today, ahubwo ijambo rifise we Mana mushobora byose. Kingira ubwoko bwawe, bohora ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe. Inda zuzuye nuzihokorore, imigongo yavunitse nuyimugurure, amagufa yamaze kuma, yamaze kucekera amagufa aryana, ayamenye atakigira calcium, iyi mise yamaze guhoberana, izi mpanga zamaze kuba mwicangiro, ibiganza byamaze kuba mwimivumo n'imikoshi ari mwinyatsi. Sana umugisha n'umugwiza, turi gusenga ngo tuvunjire ahari icangiro hazigikundiro, ahari umubabaro haza umunezero, ahari ugwanko haza urukundo, ahari ugukiranirwa haza ukuzurizwa, ahari akavuyo haza ubudahangarwa. Sindi gusenga mu izina ryanje, ndongeye kubivuga, ndi gusengera mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe wabumbabumbye umushiramo ibyo dukeneye byose. Urangije uramuduhereza, uvuga uti ngo nimwamwemera, nimwamwumvira, nimwumvira ijambo ryiwe, kuko Yohani yarabivuze mu gihane cya mbere ngo mbere na mbere hose jambo w'Imana yari wo muzokira. Kandi si ibyo gusa, Yohana ageze mu kigabane cya 15 umurongo w'indwi yavuze ngo ko mumaze gututugwa kubw'ijambo, ngo ko umaze gukomezwa kubw'ijambo, ngo nabwo mukira abana ni mukira abasuku, ngo umusuku niyo menye icyo sebuja akunda cyangwa ashaka. Unabisabana koko mwabaye barumuna ba Yesu Kristo n'ingoro za mutima mweranda. Mukama agira uri karasengana nanje, muhice umutima uri kuragusaba, muhice akanwa kiwe kariko karatura, muhice amigdala yiwe iriko iraviza ko kugira ngo ejo cortex yiwe izogira icyo yubatse, agaragare nk'udasanzwe, akure mu by'umwuka, kandi imbere ya anticipe asumbe n'abandi bose bavutse kera, nkuko byabaye kuri
Elisa mu gihe cyo kwa Eliya. Urakoze ko ndagusenga mu majambo make ukanyumva muri byinshi kandi ukaturosa byinshi, ukaturosa n'ibyo tutagusabye kuko duha ibidukwiriye. Urakoze ko indoto mbi wemeye ko duzisambuza ku buzima bwacu. Urakoze kwiriza mu wemeye ko ritubera umuhesha w'umugisha ku buryo bw'uko ugiye kudiringa n'ubuzima bwacu. Urakoze ko wemeye kudusubiza mu byo tugusabye byose. Urakoze ko uyu musozi utwemere kuwutwamburira ko impuzu y'ikigandaro ukaduha ibyiza n'ibyishimo. Urakoze ko wemeye kudutubukura umukanda wavubuka tukabura tukarya tugahaga. Isaya bivuze ngo kuri uwo musozi nzobahera umuvinyu ukasoye, ngo ndabahera ibyo kurya ngo ibimasa binuze n'ibyo nzobabagira. Biduhe nyagora ku ngoma ushingiye ku byo tugusabye. Turinde kubabara bacu dusengeye muri uyu mwanya. Baramaze kwijigwa n'umwuka w'ubusambanyi bahindure, abamaze kurenga ibigo bahindure, abamaze kuba imborego bahindure, abamaze kuba batinganye bahindure, abamaze kwangirizwa n'ubuzima bahindure. Izo ngwara z'ibitigu n'amadiyabete nituzitayeho, n'inkurikizi imbi z'imibereho mibi yacu, ariko ubu twitaye kuri ku ijambo ryawe. Ni wowe watubwiye ngo bura basi mungerageze muzane ku gicaniro canje ca 10 n'amashikanwa bitagabanije, ngo murabe ingene ndabahindurira amateka nkabagomera kw'ingomero z'imigisha. Biduhereze papa, suzuma mu biganza no mu mitsima yacu. Zaburi ya 18 Dawudi yarasomye aravuga ngo ushingiye ku butonganuke bw'umutima nuko ibiganza byaje kwamaye impera. Shingira ku cyo dukora, shingira ku majoro turara, ushingire kuri byacu byacu, ushingire ku mashikanwa yacu, ushingire ko atakindi tukizigiye kiretse kuri ku ijambo ryawe. Wezo duhumugisha kuri Imana umwuka, kuri Imana umutima, kuri Imana ukuri, niko Yohani 4:24 yavuga. Turagusabye ushingire kuri ijambo rivuye mu kanwa kaje umusabye wawe. Uheze uhembure, uhezagire, ubohore, utabara ubwoko bwawe, tubone kuronka inayi idasanzwe n'amarya ko dusigaje imisi 25 gusa ngo twinjire mu mwaka mushasha. Utwereke ko tutasenze kandi tutapfukamiye Bayali, ndetse unatwereke ko dutandukanye n'abapfukamiye Ashari. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze naturi byiza byose ku buzima bwacu. Nkavuguruza inabi, ndavuguruje impanuka, ndavuguruje agahinda gahimbare nikabe muri wewe, ndavuguruje umubabaro umunezero n'utwikira ubuzima bwawe, ndavuguruje gukenyuka, ndavuguruje urupfu, ndavuguruje imikorere y'abarozi, ndavuguruje imitongero y'abarozi, ndavuguruje imitego y'abarozi, ndetse muri bo ndabagiza amajire, ndabaciye amaboko, ndabaciye ibikonjo. Imana yarabikoze mu gisanduku y'umukama yajya mu Bafilisita, abahungu ba Eli, Ofuni na Finehasi baheze gucikana, ngo barafashe isanduku y'umukama ngo bayitwara mu kazu ka Dagoni. Imana yafata kuri Dagoni ngo rusitati rucamwo ibihimba bitandukanye. Uko niko ngize umurozi araho ariko barumvira ijwi ryanje, ahantu ariko humvikanira ijwi ryanje umurozi ariko niko mugize. Ndamucijire ukuboko ngutandukanije n'igikonjo, umutuma ndawutandukanije n'ukuboko, umutuma ndawutandukanije n'amaguru, umutuma ndawutandukanije n'izosi n'umutwe. Nibaheregwe baze bahinduke, bakubita ibipfukamiro munsi y'umusaraba wa Kristo, amaraso ye wabeze rwose bahinduke. Isi duhereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugahera mu madini dusengeramwo, bihembuke, bibohoke, birokoke. Abana b'Imana dushoboye guhagarara tutemye tunirasi Imana yacu nayo inezerezwe n'amashimwe ari mu mitima yacu, ishimisha imishaha yacu mu kuturosa ibyo tuyisaba ishingiye ku masezerano dusezeraniye isi itararemwa ku bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbohoje imbohe, nabohoze indushi, kandi gahamagara mutima w'Imana ngo abe kandi akorere muri twebwe ubwoko bw'Imana. Amen, amen, haleluya. Kuko warize uri mu butayu Imana ikakumva, nta kindi kinyizanye usibye kukugirira neza, kugutabara, kukubohora no kugutandukanya n'icitwa inabi. Twarahezagiwe twese, amina. Nuko tugire Kristo bakundwa b'umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Buriya iri zamu ni zamu ridasanzwe ku buzima bwacu. Kukubera iki? Ubwa mbere na mbere aho umenye ko Imana iduhoza kwa maso yayo, ntabwo ikorera ku bishobisho. Nyoko wawe yashobora kuguhoza kwa maso mu bw'umusonga umutungereye akavuga ati burya ntiburetse binabaye ngombwa gutanga ko ni igitambo kugira ngo acungure ubuzima bwiwe. Namenya yuko imyaka yuko ubaho ntabwo ngo ubusaza bushingiye kumva itumera, ahubwo bushingiye ku masezerano y'Imana twakira tukayajanisha n'ubuzima bwacu, tugaheza tugahembuka kuko twahembuye abandi. Kugira ngo iminsi itange ihora hejuru y'isaba. Ndavuga iki? Iri zamu ni zamu
zamu muba mukwiye guhora mugabyemo, kuko iri zamu ryabayemo ibintu bidasanzwe, ryabayemo ubwira kabiri. Icyo uyu munsi si ngombwa ngo gifate vora ku buzima bwawe usigaje. Ubu ngubu urakana kugeranya na jewe mfate ko mfite imyaka 42. Ntabwo umwabaro nawe nawo mu gatondo ari ubwirizwa kunyobora gushika nzokwiza imyaka 120 kandi gisigaje 78. Nibwo mugabo kwizera mukuri kw'ijambo ry'Imana birazaniko, birazana imbaraga z'Imana, birazana ubutware bw'Imana, birazana ukuri kw'ijambo ry'Imana, bigaheza bikarandura ibyo byose bihangayikishije ubuzima bwacu. Ubundi mukwiye kugwanira iki? Namba ugomba kuramba, ukaba ushaka kuranirwa, ukaba ushaka kuba igihangange muri iyi si, kuko biza bibaho. Imana yeresha icyubahiro muri twebwe, muri mwe mw'abakobwa, muri mwe mw'abahungu, muri mwe mw'abagabo namwe abagore, muri mwebwe mw'abasaserdoti, mw'abapasitori, muri mwebwe mw'ababikira, muri mwebwe mw'abafurera, muri mwebwe mw'abanovise, ni Imana yeshereza icyubahiro. Zaburi ya 15 yarambwiye ijambo, ndavuga ariko rero uwo mugabo Dawudi nawe yari igihangange bidasanzwe, ni Imana yamwishimiye. Hari umurongo wa 6 yavuze ngo akarimbi kanje kaguye ahahimbaye, ikabane natoranya katabonetse, ngo akarimbi kanje katoranya kaguye agize ahahimbaye. Ngo umukamani wa cibare canje, ngo umukamani wa cibare natoranya, ngo niwe gikombe canje, niwashigikiye umugabane wanje. Ndagomba kuganira n'umuntu abizi icyo asaba Imana. Mwarasabye kenshi nimwahabwa, mwagiye gusenga mufise imibabaro, ahubwo musohoka muvuye mu isengero mufise iki? Agashinyaguro. Warapfukamye usaba Imana akazi ntiyakaguha kandi warize, unabereye n'akazi ko ufise diplome, kandi ibyo wize birakenewe muri iki gihugu kiragitera imbere. Byakuzinze nturabimenye. Ariko iruhande yuko nza kwa so na sogokuru, iruhande yuko nza kwa nyoko na nyogokuru, iruhande yuko nza kuba mwagenda n'amwakora ko Paul avuze ngo wimatanije n'amaracika mara, reka nawe mbanze ndakuze ko gatoya. Ubu ngubu urisobanukirwaho. Wawe uzikora umuganga muguge uri ndayi ugendana n'ibigabo, uzikora umusore uterura amajeka y'abakecuru bayegeranije hakiri kare, ntukamenye yuko ari imva wonyene ari sanduku wonyene uriko riyubakira. Urasenga mugana tati waje ntuyigera umutwe, ikiyerekeje nacutse. Wawuri umukozi w'Imana, umwigisha w'ijambo ry'Imana, wazinwa wareka nta muntu agutongera urutoki usibye akami ku mutima wawe. Namba warasezanye ko utazozina ukumva umubiri wawe urazikeneye. Bibiliya irambwira ngo ngwiki, irambwira ngo umunyagahinda ni mumurekanwe ibiborera, kuko nta kindi cyo kumutabara. Ariko we nawe uri wiyorobeka kurinda nita pasiteri wawe. Niyo mpamvu ejo bizogucinyiza ibyo watuye n'akanwa kawe, bikagusiga umaze nk'ugikangara kandi ugifise umuka w'abazima, aricyo cagaragaza umuntu muzima, ugasigara uzemperera mu nzira z'abandi bariko barahetsagirirwa. Iyo Imana inyatsi buryo ibihetsagiye ibubavu. Kandi agenda abwira ukuri mwiza mu gihe saa 9 niho nigeze kubabwira ati buriya hari ijambo Salomo yavuze rirandengera. Yaravuze ngo ubutunzi bwitera amababa bukaguruka. Ndavuga ni none aho twahereye twita inyuma y'ubutunzi, twe turi biguruka. Ko hafi ibiguruka byose bitunzwe no gutoratora, ukunura twe turi biguruka. Reka mvugane kuko uyu munsi dusigaje iminsi 25 kugira ngo dusozere umwaka. Nimukavuga ngo Imana yanje ni impemu nihemuka, niwe wihemukiye. Nimukavuga ngo Imana yanje ni ingome, samwe wa Yesu Kristo never. Amwaka wasenze Dagoni, ugasenga Bayali, ugasenga Asheri, ugasenga Tamuzi, ugasenga Iziris, ugasenga ibyo wasenze ntabyo nzi. Mganima wasenze Imana rudasumbwa se umwami wacu Yesu Kristo. Uwo mugabo Dawudi yari imfuvyi nk'izindi, kandi yabaye imfuvyi mu buryo budasanzwe kuko seza na nyina bari bahari. Ariko mu majambo yacu yaravuze ngo nawe udatana mama bana nagumye niteze kugira neza ko Imana ngire kuri si y'abazima. Uritetse iki?
uritezeke gute imisi yose twakira ijambo ry'Imana mugora n'imyidodombo uhora n'umubabaro uhora n'inzigo wikoreye ku bitugu byawe abakubabaje abagusambanije abo mwaboregwanye abaguhemukiye abaguheraniye abagukoresheje ntibaguhemba uhorana mu bitugu byawe data n'imboregwa ntiyasomesheje amashuri ntiyagize ikibyo bintu bizokugeza hehe Dore ngo Dawudi yaravuze ngo mawe mugani we yasamiye so Uwiteka intege nke zanje ntuzimhora uko ugaragaze kutunganya mu byo uvuga ako nakantu kuye gukorerako ukavuga uti nimba mama yambyaye ishushu nabwo ni ngombwa ngo byari ishushu namba mama yapfakaranye ubutosi ngombwa ngo nzopfakara namba mama yambyaye agiye ku mupfusi ngo nzoje ku mupfumu namba mama tije si ngombwa ngo sinzokwiga namba mukuru wanje gwara munani si ngombwa ruzonanira nimba bubaka batebye si ngombwa ngo nzokubaka nibyo nimba babya nimba baronka akazi bigoranye niba bakabaka amafaranga bigoranye ntabwo ari ngombwa natwe ngo bigende nk'uko mutaragera kuri urwo rwego muracyazempera muracyahangayitse muracyananiwe muracyajebajeba sinshingiye ku myaka no ku bwufise nagira mbabwire ikintu kimwe Imana hari ibanga yatubikiye iravuga ngo uragomba ubutunzi ndaganda Uwiteka ndabushaka koko hagati hose nkwishuye nagenda kuzinkura igitabo nasoma muri Yobu 22 sanga Imana yarasanze bari umugabo w'inzahabu n'ifeza umugabo w'umugore umwe amwubaha kandi amukunda umugabo w'incoreke n'abasuko benshi cyane umugabo w'abahungu 7 n'abakobwa 3 iravuga ati Yobu urankunda nanje ndagukunda Yobu Imana imuteze umwako ku buryo ibintu byose byamuvuye iravuga ati Yobu nzagushumbusha inshuro zirenze 10 mugabo yakano kariko karakurya iyo wonye utagendera mu kaduga nk'akamugenzawe iyo wonye udateka nk'uko mugenza wateka utangura guhaka komeni banga warazemperiye disiwe ngo kuko wamwiganye yaro ngo utararongogwa ububona umenga wogendera n'ibintu rasifura mugabo byambaye impeta waravuga ati nzago yakabika ari nzayigwera mu ibanga impeta twambarira mu ibanga n'impeta ishingiye ku rukundo rw'Imana nimutorana katabonetse kugira ngo imitwaro yanyu nabwiye mwandika ibintu 12 musaba Imana namufisi gicaniro namufisi zamuri mukurikirana muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima uri kumane zine zizi ni wandika icyo usaba Imana nitakigozo ogende witwara yega ngo harageze igihe aritwara avuga ati mbarira Imana avuga ati yebo mbwira umuntu ararira kakarero rimo mbwira umuntu ararira ijuru n'isi ugana ibiterana avuga ati n'uburarira karere ndimo ntawo nzi uri kumbaza iki muzosome neza muri Yobu 42 yavuze ati nzi yuko ushoboye byose kandi ntacakunanira wambereye byose Mana ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe abakijijwe murahiriwe abafise Imana murahiriwe iyo mvuze ngo gukizwa harabumva abavuga rozari bavuga ati wa mugora aradekonye twebwe aradukuye mu mukijijwe n'ufite Kristo n'ukuri mukuri kwijambo ryiwe none rero tuganire gatoya dusure kwiyeba kuko kwihebura n'imbogamizi n'intambamye n'inzitizi umva n'ikirungo cy'uruzererezi kwihebura nzavamo no hari umugabo yanze Kristo yaje gukiza barawubwira abwira turashaka ndakubwira iki abwira ati ndashaka gukira ngo urumva wabandi bomo mwamabiza wanderera mu mazi wamangaiza manje mangenda ngo bizungurize ngo manje wagira ngo nje ngo bana iyo myidodombo muzana imbere ya mushora byose mwarazavye mumeze gute iyo myidodombo muzana imbere ya mushora byose izomarika utora bamazaburi ya Dawudi yaravuze Imana yigeze gukora igikosa Dawudi arakora ikosa Imana avuga ati Dawudi wabisubiriye Dawudi nukuri cha Dawudi wabisubiriye Dawudi aravuga ati mva Mana demba barira koko ati sinkubabarira ngo ibihano 3 kandi ibihano 3 byose byarica icambere inkota bazogutera abanyamahanga ba Filisti kandi sinzogutabara uzimenye none Imana ntirinda kwisigura nkuko ibyo niyanditabanje kubivuga Dawudi yakibuka ko mwitanguro 15 umugabo yitwa Ibrahim Imana yigaze kumusaba ngo mucanire igicaniro ngo yicanire igicaniro ngo kukirangazuba Ibrahim arasinzira amaze gusinzira ngo ibikona biraza bisiga biraza kubera murazano waramaraso hano wari umunuko ni usaga isazi ni usaga ibikona biraza biza gutobera Imana avuga ati Ibrahim nibyo koko ndemeye igitambo cyawe gicaniro cyawe mugabo abagukomoka ko bazoshumbira abandi imyaka 400 400 voilà
100 years abati bazobashumira kandi bazokubitika uzobibona. Dawudi aribuka ko ibyo bintu byabaye ahubwo Imana ikongera ko na 30 yo gutegura aho bazashikira ahubwo ati ko ibi bintu ntabyo nemeye Mukama jewe n'ukuri nta ntambara ntabyo kuvuga ngo ngwane ndazi kwicubuza ugishitse oya. Imana avuga ati sawa cya kabiri mugika icyoherezo kiraza kirigita kizogeza mu minsi 3 nibyo. Dawudi aravuga ati nicyo sinchemenya guhora ko ngoma. Imana avuga ati cya gatatu inzara iminsi 3 yonyene Dawudi kandi mwibuka ko ari imyaka 3 n'amezi 6 yari yigeze kufunga imvura muri Israel kandi bapfuye bose ari abasigaye kebetse no kona yari Imana mugabure ko kageze kikredi kamukigona igikona kimuzana bukate nifi ikamunyume karangire murungitse ko bupfakaze Sarefate. Ariko Dawudi aravuga ngo ibyo byose mvu umugabo yisobanukiye mvu yisobanukiye avuga tuwitakanyagora ku ngoma ibyo byose singemeye ahubwo nimba imbaraga zawe nimba imbabazi zawe nimba impuhwe zawe nimba ikigongwe cyawe cyarangiye cyane gisumbwa. Ndavuze ngo bisumbwa icyo kintu bisumbwa na bisumba biratandukanye. Bisumbwa nk'umvuze ngo 4 6 bivuga nkoresheje bisumbwa cyangwa birutwa akagasonga kaza kuri 4. Mvuze biruta cyangwa bisumba cyangwa biruta agasonga kaza kuri Chamera kuri 6. Aravuga ati nimba ibyo nakoze biri hejuru y'imbabazi zawe nyiyicira sinkagwe mu minwe y'abatawe. Uyu musi abatakebwe saba no circoncise no n'abatuzuye umutima mweranda. Imana yavuga ati Dawudi mbonye umuntu avize umutima nkoshaka namuducumuro mwakoze bya mwakoze mwaragiye muce muri ibuna n'ubundi narasambanye sinkiri isugi n'ubundi ni yare ni sazi zose zitumire ko nasoniga mu abakobwa muri kutumara amazari mwebwe nta mukobwa mwiza arangana nk'umurundi kazi mugabo ngubu muri kudukoza isoni kandi mukadukoreza isoni muri koraraho muri kudukoza isoni mukadukoreza isoni mu miharaho muri muri abashone state muri ngendanye uwo muragomba muje no muri Regio Maria niyo nabonye ataje abashone muri kudukoza isoni muri kutwanikira ariko muhumure tugiye kwanikira ingeso zanyu koko ku mavi harakora. Dawudi avuga ati ndabyase umugabo Dawudi niwe yanditse Zaburi ya 50 aravuga ati Mukama sinimatanije n'abacokora bene wacu kuko nari nziko utarabara baryiza. Agaze muri Zaburi ya 51 ngo mubyama we yasamiyemo ngo niho nagize niho nakuriye urone mbabarira gose wirengagize ibyaha byanje ariko ngira ico nokora kugira ngo nshobore kwishima ndi mu ngoro yawe. Ikindi dudubiza mu mutima wa nigiki warabaye uri umukobwa urangirika ubaho mu buzima bikunanije uronka akazi bikunanije uronka urugo wapfukamye urumva womotse ngani nimbyaro uri mu kuzica uronka urubyaro kunanije none umugabo arahonda umugabo aratukagura nacu uzovamwo umwana araboregwa umwana arasambana umwana nyitabi atace none ngo nibyo bikwisha umutima wewe ibyo urabwiye nk'ibyande ngo bishoboze iki? Yesu Kristo yavuze ngo nimuheza gukora byose muvuga ngo ndi musuku imburakimazi aravuga nta kintu na kimwe tubwiriza kwitirwa ari ibikomoka mu rukundo rwa data hari ibikomoka mu bubasha bwa data mureke kubera hose icyarimwe amayira abiri yananiye impyisi yatabukiye abiri iyo ugombye kubera hose icyarimwe utabukira hagati na hagati ntimukananitswe n'ubuzima. Ubugwayi mufise hari ubugwayi butazovugwa n'umuganga na mwene siraka avuga ngo iteka ry'umuganga n'iryubaho hari ubwo mutazovugwa n'umuganga bizosaba yiko mushira amavi yanyu hasi. Ariko ikintu kimbabaza nikinga ni naza abandi mwumva mukabona ni mpamvu bakavuga ni mpamvu bagaze kuri ico kintu ariko mugakomeza mukazempera mukomeza mukaderera ubamazamu yasu maze kumva nta kintu na kimwe urakuramo ku buryo uvuga uti abakobwa bwanje bugira agaciro ubusore bwanje bugira agaciro ubukene bwanje mbukugweka ibisuzuguro mbikugweko ngo umukama niwe mwungere wanje naco nzokena. Reka nza gatoyi kuri Zaburi ubundi ntungane niyo yonyene ishobora kugera ku musozi mwera ndawo umukama kubera kinzanyirizamu nkazanira ijambo nuko turi mu gihe cyo kugirana hariho avomark hariho play hariho na go tituraja muri go mugani tukiri muri avomark mbabwije ukuri kw'Imana nituri muri avomark kandi ndababwije ukuri ibi bintu byo mu mwuka mutabicezako kubera iki mu mubiri n'inyako wakugabura akavuga ati ndamwasibe nabwiye ko ku myaka 40 ni amaberebere wose muri nyoka bakuvuyemo
umubiri wawe utanguye kwiyonsa wonyene. Niyo mpamvu sigiye cyo kurya inkoko n'amajare, sigiye cyo kurya imicopo, sigiye cyo kurya imirete byuzuye n'ibimesa n'ibiki. Nigiye ahubwo cyo guhava kuri iri gugavura ishusha mu mazi mabisi yukamera nk'uri kawushije gatoya. Nigiye cyo kurya ibikonkombe ukarya ibikaroti, nigiye cyo kugaburira abana bagakomera nawe ukabanza ukiyonsa wonyene ubwawe. Kwibyatsi nyoko yariye byari muri wowe bitanguye kokuvamo. Ariko icyo gihe murakizempera ngo none no mu mwuka mukizempera mureka ndabibiri bangarimwe. Reka ndabibiri bangarimwe. Iki gihe tugezemo nico muri pray. Iyi pray igeze umugabo yitwa Yozefu. Yaramaze kunanizwa n'umuryango wavukiyemo. Ari imfuvyi murazi ko nyina Rakele yari yapfuye no mu kwezi kwa Rakele na Benoni, okay? Aho Yakobo yaramukunda mugabo ntiyamukura mu byara bya bene wabo bamusharika kubera bakore beshi Yakobo yari yarongoye, okay? Yari kumukura mu minwe ya Yuda, Simeo, Yande ninje bajebye inkane. Wa muhungu Ruben imfura ya Yakobo gifi isikora ifite umwuka w'ubuje bajebye. Siko siyo yuri yuburiri bwa mukase. Aha nje bajebye. Ni yari kumukura mu kintu na kimwe, aragenda agorerwa mu nzu ya se, agorerwa mu gihugu yavukiyemo. Ageze hanze kwa Potifari agerageza kwitanga bamugira umukuru w'abakozi bo mu nzu. Mugabo n'ubundi arageragezwa no muka Potifari agomba kumufata ku nguvu, baranabwemeza karapfungwa. Igihe yari play hari agaze goyonyene goni banga tuzopfindura asika imisi 9 yonyene. Abungu muri mu mapfunga ibyo mwapfunze na byonse namugoma mukarya n'inkoko mukazirya mugamukipfunga ingeso. Twatanguye amapfungo beshura cabesha, tutangura amapfungo usharika uracasharika, tutangura amapfungo widodomba uracidodomba. Ndabagwije ukuri mwabagore mwatawe, hari ingo muzubaka kuko mwihanganye. Hari abagore bazubatse kuko banje kwisonzesha inyama kandi bazibona kuri bonane gusa kubera bari bazi kwigiye abagabo basumye inyama bace babyimbya amatama. Hari ikintu uzobwiriza gutungwa mu mutima wawe gitandukanye n'icyo mugenza wa kugira ngo ugere muki mu masezerano Imana yagusezeraniye. Hari ico uzobwiriza ba mama bari bazi kwihangana kugira baturere. Abagore b'umunsi ntimuzi kwihangana ngo abana banyu babone base na banyina bari hamwe. Nimuzi kwihangana, nimuzi gutsinda amarira mu buriri bwanyu ngo mugere muri saro mwayihanaguye. Agasobanuye nikabemerera. Ndaje kubabwira kuva muri avomap ugahagara muri play kandi ugahagara uvuga uti umeze magabo. Byari byoroshe ko Yozefu asambana, byari byoroshe ko Yozefu amenera ibanga mu buriri bwa Potifari yamufata atamufata, kandi byari byoroshe ko atona mufata bwa akabyarira Potifari kuko yarakunzwe na muka Potifari. Kandi mumenye ko atafanda ashobora kurongora umugore mubi, cyo ntigikunda. Mumenye nako kari karagoba. Ariko Yozefu aravuga ngo no kubahuka gukora icyaha gisa nkuko gute mu maso y'Uwiteka Imana yanjye. Imana itari yaramutabariye kwa se Yakobo, Imana itari yarabujije nyina guwera ngo sigari imfubyi, Imana itari yarafashe amaboko ba Yuda ngo nibamute mu kinogo, Imana itari yarazibiye akanwa. Alala arayishingira intari mu makuba. Ane namwe ngo mushaka utuntu tugome twiradi bamara gahotara tuzaramusige tundi mubadike dushatse monofo tundi muri mwabwire ikintu kibaganda muzaba muri Ezekiyeli 16. Hari icyo muzosabwa kugira ngo muhabwe icyo musaba. Kandi mbabwije ukuri mama yarakonkeje aramenya kuguha amatunda, kuguha ubuhinge n'amezi akurikirana abana b'imwana kwa muganga birakunda. Aramenya ingene za koza kugira ngo ntumyoke ku gisusa, aramenya position kuryamikira kugira ngo uzogire taye nziza, aramenya uko umuhungu bamugorora nuko umukobwa bamugorora. Ariko ndabaribyo mwise y'umwuka kugira uhabwe amagara meza, uhabwe igikundiro, uhabwe umugisha, uhabwe umugwiza, uhabwe ibwiza, uhabwe ibyishimo. Ngira ngo ibiri banga wavuga ngo wa mukobwa wo kwa Zobisi na Theodora arasatse uranyitirira abo nkande Jessica ndi Akasia Love. Reka ndakwibiranga para yibiye abakorenti arababwira ngo mwakore ni bambere kigabane c'13 nimucitiranye n'abakoreni ba kabiri kuko bavuga iby'urukundo. Mabwire banga muri kendereko Pawulo yaravuze ni bakoni bakabira musore bakoni bambere n'iby'urukundo muri igabane cya 13 ngo asigaye gabene wacu umurongo wa 11 ngo nimunezerwe
murondera ubweranda, muremeshanye, muhuze ibyiyumviro, mwamana amahoro, n'Imana y'urukundo n'amahoro izobana nawe. Iki kintu Yozefu aragikora ari mu gasharotorera abantu barose. Nawe ntiyamenya ko agiye gufata intebe zose za Misiri. Ntiyamenya ko se sandoto yarota bamupfukamira bamwunamira ko ariyo nzira Imana iriko iracamo. Gihe cyose wubasha Imana mu buzima ubayemo, bwaba bugumye bwaba bworoshe, bwaba bubi bwaba bwiza, Imana yiyubahisha muri we kandi kugira igihangange iguha ibidasanzwe. Ariko nutabaho wubaha Imana, umva ututuntu ngo munezerwe. Uneze gukira ingumba, uneze gukira umukobwa, uneze gukira umuhungu, uneze gukira ukirima yiwa, uneze ugisaba ibyo kurya, uneze ugisaga huzu kamura rumeswe bukayuka kambara, unezerwe ugikubitwa, uneze kugira unezerwe. Yonge kubibwira aba Filipi mu kigabane ca 4 umurongo wa 4 muzosoma. Unezerwe. Noranda rurendereke. Urumva rero iyo mwacanganike ukavuga uti byo shaka udufaranga, shaka gaparisera, shaka katso, bisigura ko nuhura no gusambanya kugira biguhe. It's okay. Nene bisigura ko ushaka kukira. Bisigura nuhura no gusambanya kugira guhakazi cyangwa kurihiri agutanga iture cyangwa guhe visa cyangwa irene. Nuhura no gusaba igiturire kugitanga. Nta kibazo. Ariko nagira ndababwire ko ari n'inyambaro, ari n'imvugo, ari n'ingiro bizobabuza n'Imana bagene kandi ngo nuburi ku muntu waburakoroka ari yageze kubiyonyoza mu ikirenge. Murondera ubweranda, Imana irabutanga kuko niyo nyine ubweranda iba muri twebwe. Imana rishinyagurizwa kandi niyo kwemera n'uwaye kwashinyagurizwa. Muremeshanye. Iki kintu Pawulo yarakivuze muga Dawudi yagikoza Roma, Burahimu agikora Roma. Ariko Burahimu yaremeshanije niki? Yaremeshanije n'ubwenge bw'umwuka w'Imana bwari muri we, kuko ngo hano hose ashitse habamo baje namunezereza yashira igicaniro agapfuka. Keshi ndiko ndazirikana Zaburi 121, irya Zaburi yaririmbwe na Pape Clever na Dorcas umugore w'Abanyarwanda, avuga ngo mananduriya amaso yanje ku misozi, mbega utabagwa kwanje kwavahe ngubimbwire, kuwiteka niho guturuka ryo, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nicyo banga rya Burahimu na Isahaki. Iyo musenga ngo Mana ya Burahimu ni Imana y'inzahabu, ni Imana y'ifeza, ni Imana y'icyubahiro, ni Imana y'igikundiro, ni Imana y'ubudahangarwa. Igicaniro asenga Burahimu yaba munege nk'akagurisha umugore wiwe, cya gicaniro kikagenda kikavugana na Farawo umwami w'isi. Ti Farawo urahiga iki kuri Sara? Ti no musaza we yamumaye yamukoresheje kandi je namukoresha ndamuraraniye hose, arekura kandi wongere murungikana n'incoreke unamuro. Burya ni muzi impamvu Ismaeli yavutse kuri Hagayi. Ni mu bitegera muzoba muhiriwe, ni mu bitegera abakobwa muzoba mutabawe, ni mu bitegera abakozi b'Imana muzoba mugaze ku rwego rwo gusenga. Ariko usenga ahantu hari umurozi akomeza araguhe. Aya nje bintu cenje kubihakara, nzobyumve mu zindi ntara cyangwa mu kindi gihugu, mwasi nzobyumve mu Burundi, nje kubihakana mu izina ry'Uwiteka. Imana ya Isaac yari Imana imusanga sero y'igicaniro. Imana Yakobo yari Imana yisegura mu ijoro yaherewe, yibye umugisha yirukanywe n'ihasagiwe zawe, ikamusanga avuga ati inzego z'amarika zikagira ngo ariko muri gusangwa niki? Inyoni irakanga, igihunda kigakanga, ikiyabi kikavuga ngo ndapfuye rya jambo watuye n'ibyo. Urumva ngo ikiyabu cakanga ngo umugore afise ndangwa baramburuye ngo mwana bagiye. Niyo mpamvu baca bahwera ibyo mwatura n'akanyokanyu bifise ubushobozi bw'uguti ndahiriwe, bw'uguti ndi mwiza, bw'uguti ndakomeye, bw'uguti ndatunze. Kuko so wawe Zaburi ya 24 irambwira ngo ni so ni Imana ni nyene inzabo ni feza. None muri kwiganyira turapfuye turagizene wafatira ku gasaho utambaye kambaye mugenza bandapfuye urapfa nakora yurapfa. Dawudi yashingiye mu busara avuga ati ni wewe nizigiye ngiri kuri isi y'abazima. Muti none tubigenze gute? Yohani Batista ngo ari karigisha ngo abwiye ngo basirikare baraza ngo tubigire gute natwe. Yagiye ngo iki? Mushaka byose nze ndaja kubisoma. Genda mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditse na Yohani mu kigabane ca mbere
murabuka yababwiye wanira ubutungane ukuguruzi ikirere cyiza ku buzima bwacu twabiganiriye ko nababwiye ibintu bitanu ndabigenze kuko bikora kuri jewe inyuma nanitawe indani bitanu bishobora kwirukana Imana mu buzima bwa muze kubisoma mu bisubiremo muri Isaya 5 mbega yemenye kwanza muri Bibiliya biriyo muri Isaya 5 sindabyigisha no gusa ngomba tugire conclusion niki twokora kugira ngo imisi 25 dusigaje Imana iyerekane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi misi arabarozi beko baratongera baratambika ibitambo. Imfuzo mu 12 ntibisaba ngo warumaze igihugwaye, bisaba kufatwa n'umusonga, bisaba kuhaguruka ugahura n'impanuka, amaraso agaseseka. None umwami w'isi yimi ngoma, umwami w'ijuru ni Satani Uwiteka nyumve. Waravuze ngo nabuze umuntu bameze nkande nka Daniel yarafise iki udangagwa bwe bwarushingiye mu kugambira mu mutima ko tiyandurisha ibyo kurya bw'ibwa Peroni ntabwo niyandurishije nyagora ko ngo mutabarwa ko bwaho ubundi nkande nkayo yo yihanganiye imibabaro yamugaba yico naco no kivuga ko reka ngiceceke ubundi nkande wa gatatu n'inderozi Zampera Noah wa gatatu ni Noah murazire go yorera kuri kamera gusa ni Noah yarafise umutima utungaye naho twatanguriye ko kubicanira ibintu bitanu bishobora icya gatanu twabonye ko ari giturire icya kane tubona ko ari ubwiyerobetse icya gatatu tubona ko ari ibinyoma bigendanira mu kanwa kanyu ntabwo imbizi mwishobora kuvamwa amazi mabi na meza icya kabiri tubona ko ari akaboregwe icya mbere tubona ko ari ubugunzi bw'inda ibi bintu bitanu biratuma Imana ikuburanye avuga ati ndagushiwe ndagutotaye ibyo na nibyo none ubugunge akaboregwe mwarakomvise ku bami twarakaganiye ko turaje no migani ya Salomo yanywe inzoga zitamugoye kuronka akabira abagore batamugoye kuronka atabuze n'icyo abagaburira mwohi yo mugize incoreke iyo mugize abahabara musiga abana banyu badafise ikibasomesha amashuri mujangura amatelefone abana babara banyu kuko mwimyubuyi namata abana banyu nico gituma mu busaza bwanyu muzogwara murumva murangize mwitunye nguko murangirize muvumu bundi dufise umugisha wo mwitanguro 15 vuga ngo muzosazira mwitoto ni totari watamu babana kubera iki abo mwari kwita ngo nabazobitwararike ongiri muto nari kenyenza ariko musaza barankenyaje mwarabatakaje mwabimye jambo ndakubwira iyo abagore bariko baritkaranga bakaba barabatanga barabajyana hagati bicecekera umugabo nubona genda nani ndaya uzosaba Imana tumugisha w'urugo ndawubona nukuvuga umugabo acagira ico bita ngo ni inyatsi niki izandaya ziramurya akazisangira n'abandi bagabo sabwiye umugabo agiye gupanga inzu ya 50,000 akashambete ka 50,000 namenye yuko apanga mugahava akinjira undi mukabundi munsi baraturana avuga ati nije ndimbwa si wowe wandiye wamara yawe nije ndi mwana ataye umugore n'abana nkaza kuri washeshe Imana imwigishirizaho nyene ico kitiwe ntabwo abagore ati nimubareke wowe genda ubwira Imana nka kujya kwa Abigayeli na Nabali ubwira Imana uti jewe hariho umugisha wageneye rurugo kuko abana ntibakomereke nayo buri cyo barya abagore mupfimwiruka inyuma y'abagabo banyu mukeneye agatenge mukerenduta nkukumenga abagabo n'abafise amaboko yo gukora yamari muzi imbaraga ziri mu bagore mwocecekesheje umwuko batuma bavuga ngo ko umugabo agiye n'ubutunzi buragiye nibugende bujana n'ubundi ubutunzi bw'umuntu buramukurikirana yapfuye ubwira Imana uti wa mugisha w'urugo niyijane n'ikibiribiri ciwe ariko mugisha w'urugo wumwe uzobutsinze uzobugwanye intambara idasanzwe uzobutsinze icyo Imana ikora ni igiki imwaka yavora yarinye ya benediction divine imwaka bwa budahangagwa igacibuzana hakurikira umugore always misi yose umugore yangiritse no gasanga ni indaya ni mayibobo ni imboregwe nabo babaho agera ingere ko inavuga ati wicaye mu kabari nanyenzo hicara kazima na jonze kwambara jinisi ingere ko kugoro kuko mugabo azaguma umugabo ari hejuru no mutwe ni yakwisitina ariko nawe yiswe izina no witeka ibyo ni mukabivangatirana uzokwambare neza uduhage wigisha ugira ubwenge mugano uzokwigera ucanganikirwa ko kindi Imana yagenye yarishabaye kubaremera rimwe Adamu na Eva
genda usome ibyo bwise bwawe turumbura muri Bibiliya, usome yarishoboye kubagirane kubaremera rimwe, umwe yamuhinyanyuye yamuhinguye mu wundi, umwe yambwiye turi umugabo, undi nawe aravuga ati yo iri nigufa ry'amagufa yanjye azitwa umugore koko yavuye mu igufa ry'umugabo. Ni Adamu yabivuze, si yabivuze, baganiriye n'inzoka gusa. Nico gituma muri bucece mugacerere le silence tue, niko umuzungu yavuze. Kandi gwa gasore yavuze ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Aho niho hazogaragarira ubutware bw'Imana muri wowe, ubutware bw'Imana mu muryango, ubutware bwa Abigail, ubutware bwa Debora. Debora yatuga ku musozi, muzosome mu gitabo cy'abacamanza kane. Ntabwo Debora yake natwaye ibitabo ngo twene na Rapidoti, kandi Rapidoti yari umugabo we nibyerekana yuko bari baracanyemo, yagenda mu izina ry'Uwiteka. Rapidoti akomekwa kubera ibyo Debora rikarakora n'ababarake bakumikwa batwari bo muri Israel icyo gihe. Reka ndabibiri banga sibyo, genda ucubwira Imana uyipfukamire nka kujya Agayi. Agayi amaze kwirukanwa na Aburahimu, akamwirukana inda mu nda, akirukanwa na Sara, ari wamubwiye ati ryamana n'umugabo wanje n'ubyara nzopfukama ubyare ku bibero byanje. Kandi Sara agategwa n'ishara akirukana Agayi. Agayi yakoze kwiki, yagize uko amarira yarize ntiturayazi, ariko turakura izina gitungo nirahayilaye. Ni Imana itubona atakindi turabona cyo shobora kuduteturura, ikadutera iteka, ikadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ngo ijuru riri mu ijuru ryari yuguruye kabiri kose, rimwe afise inda n'irindi yahere bamwirukanye na Ismael umukuza w'amazi waheze. Hari igihe duhererwa mu buzima bwacu tukabura icyo duhembuza umutima wacu, tukabura utuvuta two kwisiga, tukabura udukanambere two kwambara. Si igihe cyo kumena ibanga, n'igihe cyo kuvuga ngo Mana ya Aburahimu, Mana ya data wote. Mwabagore rero ngo ziriko zirabananiza, mwe muriko muranezwa no gushira ibirenge byanyu mu masezerano yanyu. Shira amaboko yawe ku mutwe uhanga ijuru. Cyane hano wangishira ku mutwe kuko mbanina n'iki hanga ijuru. Imisozi guhanamiye yose, Imana izi kuvugana n'umusozi n'igisuzuguro cyose bati urigira iki imbere y'umusabye wanje yasenze. Ugahereko ibyo rero ibi turiko tubana ibyo bibakuza, kandi kubikubwira bigaca mu matwi yose ibyo bizogukuza. Ariko kugenda imuhira ukabyumva, ukicara ukabibongoza, ukabishyuka binoza, ukibera umushishito wenyine, ukibera igitugu, ukabiyungura, ukigaburira wenyine, ugafata umwanzuro ukavuga uti bugere narapfuye ngenda, burya nari narayama. Sinabwinga n'Imana yasanze mu bugaragu ubwira hari sengero hari ni kuvuga iki kijya nico gituma Imana ifatana umwanzuro nawe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ugukura k'umwuka ni wowe nyene wifatira umwanzuro selo y'ibyo wumvise muri cyagiye wari kugicanira cyangwa izambo runaka cyangwa isengero runaka. Nanone bishaka Imana ibigoye mu izina rya Yesu Kristo. Intunganiro niyo yonyene izogera ku musozi mweranda w'umukama. Umusozi mweranda w'umukama n'umusozi Siyoni. Uwo musozi wundi hari imisozi myinshi Bibiliya ivuga, hariho Tabora naho guhindurirwa amateka aho bana na Kristo, kumvugiza kanovera ko gukunda ijambo ry'Imana. Nari nzi rikunda abakene neza z'abatunze bakunda, nari nzi ivuga batize nsanze nabize babivuga. Donc uwo n'umusozi Tabora. Hakabaho n'umusozi Sinayi. Sinayi niki ni handi uba wihebye ukavuga ati niki cyo kuntabara, koho niki cyo kuma urugo, niki cyo kuma urubyaro. Mbeko naraguje warumvise naye y'umwana w'umujene witwa Kevin niyo umujene nkunda cyane gose. Nawe ni cyamwa cyakomera Kristo ni muzima kuko yafashe umwanzuro kuvavana n'abapfumu nyine yamujanamwo. Yarabashingiye naye cyo simivuze nkuko araraza, yaragize n'indoti idasanzwe aragaragara ko ari we muhesha umugisha wiwe. Ubari hanze ari Dubai, avuga ati ndavuga ati ibintu ndabihebye mama sinzosubira kuja mu bapfumu. Yavuga ati rero amafaranga kandi yose ndozoza ndatanga ku 10 kugira ngo amafaranga yanje yagiye mu bapfumu nazo ntezi nyatsi. Ngo arafise miliyoni wonyene u Dubai mu kujanika mugira nta meza biraramara musharo wa mbere yarabivuze ko u Dubai mu rode myezi nga ziragati ya 9 na 11 nani miliyoni umwe yarafise. Kandi azikora abantu mu mazi amezi 3 muri mu bukane cyo gitekerezo n'ikiraze cyangwa cyaraze mu bura passport cyangwa arazirose mu bura visa umuganda baraye kubera iki byo mwigishwa ntimurabishira mu ngiro. Kevera byigishijwe bishira mu ngiro ni naje mwarose ndende iri kumwe na audio y'iminota 2 yiyo yabyigishijwe bishira mu ngiro. Avuga ati mama yarandenze ndakura mugana ushobora kuguma nderesha abapfu kuko ubwiwe nananye nawe ni yarake none abapfumu ni bakuranye
muzinyonora ryari ku myuka y'isi. Muri iyi si y'ibitagaragara murabona Imana ko yakoze gusumba. Hari abantu twatanguranye muri Komera Kristo ni muzima tumaranye imyaka 3 mutaratera intambwe atanaye nimwe mufisi mugabingiye hirya ejo bari gushinga inabi. Ni kubera iki? Mwazempere kubera iki? Mwazingamye kubera iki? Amata akora yanyene munwa ko mwese bitobeza ari ibi mwabikuye kuki? Gawiza mu Gifaransa, gawiza mu Rwanda ufunga matematike, gawiza muri biology, gawiza muri chimie. Ndakura yatugiye kuri tele wotangara bugende n'umunyabwenge mubwisi naho nzango dukina urujakwe ngango cyangwa dusimba umugozi nga we ni kishi twege mugabo ndabaraye ni mutaza ngo ibyo mwuka w'Imana yagira ama ecclesia ni kibyaje umutumwa Yohani yavuga ni mutemera byaje umutumwa Yohani 3:17 avuga ngo uribaza we nguru umutunzi ngo nukamenya kuri umutindi wo kuba barigwa ngo nutsi wanjugura umuti wa gusiga ku maso nga nda yandi maso kuye gusiga nandi maso kuye kuronka inyuma yo kwisiga umuti kiretse ubutungane mu mutima wawe kandi uzoshobora guza gutunganiza abana ugaho utitunganirije gute wovuga ngo umukuru w'umubano ro Kristo uzi ko umugore wawe yaboreye umutima mu buriri uzi ko tazi kumviriza umugore wawe kandi Imana yaravuze ngo kwipfuza ko umugore kuzohatwa n'umugabo we niko gitawo citangurira mu gikone cya 3 babwira nawe ukavuga ngo uja gutunganiza abakristo ushaka kwiga teology bakakwemeka musenyera gahaguruka ibyo kurya bikaribwa n'ibyo kunywa bikanyobwa amazina akavugwa amakorari yose gakorana bakakwimika nk'umusaseredoti ukunama muganda kurahiye ukazosaza uruhinja mu isi y'umuka kuko ibyo wayagiwe na mutima w'Imana utigeze ubyakira none abagukurikiye n'abakumirije bazokora gute nabo uzobagaburira iki? Reka tuce mukuri tuve muri tese tuve muri hypothèse tuje muri synthèse. Ni jendo umugome ni Bibiliya iducanganikisha na amashure twize ni ibiganza bacu bizeko. What is this? What happened? Hano muhatekane kandi muhatunganye. Ngomba mu minota mikeyi cyane ko sinashaka kukwinzisa kandi ndabona buri minota 8 mu minota mikeyi ngane n'umukristo agomba gukura mike cyane mike rwose umukristo ashaka gukura. N'umubyeyi yawe yabisemo amenya amasaha ko kosa Komera Kristo ni muzima arabisemo ishira ntiyabisemo habaye umuhamagaro ushingiye ku by'Imana yagenye habaho ku respecta amazamu Jero saa 6 jero saa 9 saa 12 saa 3 saa 6 saa 9 hari amazamu. Nicyo gituma mubona ibiryo biguma byuzuye gibyo haze yufise umuryango utunze navuga wahara agaceri saa 6 ngo kaede ngo saa 10 genda utore muri frigo urye genda watsi machine ucomeke ugire shofu urye utore umukatu utore bitombora cyo nicyo kizokwereka kuri mu muryango umaze gutera inama no mwisi y'umwuka noko. C'est pas hasard. Nimugasabe bikimana ifite byinshi naje mbabwira ikintu kimwe. Ubu ngubu James vision mu myaka 5 iri imbere kandi agomba kugira iyo mu myaka 10 mugameneretse imyaka 5 kwera imyaka nazinganye mugangu wari umuntu akigwana nibyo kujya azojya ku Noel ugasanga ufukiye muri Sunday school ugasanga Uwiteka je imbere yawe niyibutse byabihe Fise gishi byo kukubwira ariko reka mitemwo kimwe suko amarira yashize umba suko ibibazo byarangiye fise umutima uranyuze nanyuze mu mutima wanje isindiri biumbi cyangwa n'umusongo turi kijaho nyine cyoka zombakana umunano ngo cyoka cyawibuka ko visegeza mutariga cyoka cyawibuka yuko umaze imyaka 43 utararongoko cyangwa kaza yuko ufise imyaka 12 utarabyara kandi uri mu rugo
ni nk'ibyo nyene kazona ka telefone ku mwana w'isi yisobanukiwe agati ndazi kuri umunyagahinda ngwino sange ngaku ngoma bare ndabe ndaguhe kamwe kuko nyene biraguhangayike yego sha yego nukuri ni uko nyene ingohe bakiyaje ubone bigoye muracomeka nk'ucomeka mask nk'ucomeka kaske mu mutwe agiye ku moto reka mbabwire ikintu kimwe ni mugomba kugendana n'Imana muhagarare neza muhagarare muziti ngendanye n'Imana yanje umurengezi umushobora byose ntabwo iyi Imana dusenga ari y'Imana umugabo ageze ngo wambwa y'umugabo uragapfa muri kigaragara ubango ingongo niki ninyabiye byaye ngo urabikanga giratsa mwijama ngo bizobingu bisigarira byo bizobiya Imana iyo mu makuba mu byago mu bigaragaza mu isuzugura n'idupimira unjana ko bandi kwandigisha ngazambona nk'ubu uriko ugisha nk'abantu muri rusanga akaza kakuniga kakufata mu kaniko abo pastor yashinze naravuga ngo ingene yari karigisha Wariye kwigisha umukobwa umwana azavuga ati singende bivuge ndo nk'umugabo nabuze umugabo uri he wigisha nk'uko nasone basi avuga ati none ni ngombwa uco nsuzugura ndabikora nyene bivuge ndo nk'umugabo bivuga none bivuga pasteur aja kuyagara ko ngwagira umujinya byarangiye atamure kuye protocole naco yavuga ivuga naco yari fisikora kuko beriki kuko umuka w'Imana yari yahageze sibyo byabaye kuri Ana muri Samuel wa mbere kabiri Ana nyina wa Samuel mukahero kana umujyango kwa yari se wafune na Fineras murasoma muraba yaravuze ngo aragenda gititi bundi cyarazira ko umugore yinjira mu isengero umugabo ari hari ngo bari bagishira aragenda ngo afata inkingi ya kini mwana ko musenga mari inkingi zibiri na Bowazi ubundi n'ubucunguzi no kwizera icimana izodukorera nicyo bisigura cya nkingi zo mu isengero havuga ngo mu gusenga ngo yagira ngo umure yareraguza kwera havaza kumura bakamudiha mu bitugu mwagira ngo araza ati wa mugore we ubu ngubu waborewe uburaho uborererwa uza kuborerwa mu ngoro y'umukama iyo abana tari muri kamere ari wabo Paulo yavuze ngo iyo ndi wacu mu mubiri nawubwira ni wa mugabo y'umugabo ndasoni ibintu byabiguma bisambanya abantu baza naje kwisabira Imana izo mu muhungu azoza kugusubira n'abango bawe niko nakumbwira kuko nicyo gitekerezo cyari kihari nicyo kintu cyatsindishirije hano sibyo avuga ati nari kuvuga ngo wambwa navuga numviriza rero nawe nakubwira umenya ko ibintu byari byo bizagusubira ubu nibisambanye ngaho biragaragara ishiro n'abantu bakiza gukorera Imana amashikanwa y'Imana ibintu byose bagumacu bitamwa amakanya bayikora uko bishaka ni uceceke nivugana n'Imana yanje aho rero umaze kubona umugisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umuntu ari mu muhamagaro cyangwa umuntu ari kasabika n'Imana ashinyagura nguko akagomba uzomenye ko yamaze kugwicira ariko Ana ngo arabwira Heli ngo muhanye nabwo inshoreke yawe ngo ndi umupfapfa ngo nari gushikiriza Imana yanje agahinda kari ku mutima wibuke ko mu bikorwa by'abatumwa rimwe Kristo yavuze ngo ngiye ku Mana yanje ariyo Mana yanje erega ngo yera arumigwa kubera guca bugufi kwa Ana yera ngo arumigwa yera arumigwa yari yumiwe ikintu yakoze n'igiki yari yumiwe aramubwira ngo genda umwaka nk'ubu Imana izoguhe icyo wayisabye aragenda yagarutse azanye amashimwe yagarutse azanye amashimwe no kuvuga iki mu guca bugufi kwacu mu kwihanganira ibitugerageza mu kwihanganira ibisuzuguriro niho tubona ukugira neza kw'Imana none rero Imana mushobora byose ihangaza ubuzima bwacu ngo mama bwira kano kamwe gashaka gutuma umukristo adahusha umugisha Imana yamugene kuko nta mayibo Imana yaremye nawo gukenyuka Isaya 65 yarabivuze ngo nta n'uruhinja rwo gupfa ngo nta n'umutama wo gupfa ngo adakwijera imyaka 100 kiretse ufise umuvumo yaremye kugira ngo twinjire muri ubwo buhanuzi bukwiye maze iyi misi 25 dusigaje isigura uburyo bw'ubuhanuzi igitigire cy'Imana bwozuye tuyibyaza umusaruro mama mubwire aka kajede uvuga ngo akajede mama mubwire aka kajede ukumve nimugakurikiza uzamuhiriwe ubwa mbere ibyo wigishwa mu ijambo ry'Imana bigira ibyawe ibyo Bibiliya ivuga bigira ibyawe urukuzubaka tanga urugubaka kugira umukobwa uburyo uzotunga ukubaka ibintu tanga urubyekonomiza ubunye ubundi mufise ibintu mwihaye ngo amafaranga make nayo kurya inyama no kunywa inzoga mwarisha imibiri yanyu
sibyo. Icya kabiri, Dawudi yaravuze ngo Mukama ngo ninda zokwibera mu ihema ryawe, ngo ninda zogerera ku musozi wawe mwiranda. Iyo ni Zaburi ya 15 umurongo wa mbere. Banza utangure wibaze ibibazo. Icyambere nakibabwiye rero tutakinyibukije ndadiye. Icyambere no kwakira ibyanditswe byeranda, ibyo wigisha mu jambo ry'Imana ukabigira ubuzima bwawe, kandi sinandika bibiye urabimbwira kandi zisubiza mwoje. Icya kabiri, tangura wibaze who I am. Kiswije ndinde, ndiki, ejo nzobiki, nzokigera ko gute. Nibyo bintu bibiri. Sinja ku developer, sinja gukoza, sinja kwagura kijya cambere kivuga ngo ijambo ry'Imana rigira ubuzima no. Kuko ejo uzohura n'ubuhanuzi bishingiye ku ngwara ufise. Ubone ko Imana yakijije umugongo, umugore agwava amazi imyaka 10 ava amaraso, igakiza umwana w'umukobwa yaramaranye imyaka 12 ubumuga, igahumura impumyi, igahumana n'abahumanye. Bakabaza Kristo ati niwe canke n'abavyeyi bamatisiwe ni kugira ngo ishaka dada deranguke. Igatora ba Petero bakaba batumwa bagasika abagore babo, Enoka kaja mu ijuru adapfuye, Elia kaza gutorwa n'amagare. Donc icambere sindaki developer. Uzokena ko naki developer uzombaza uti ndo umukobwa afite imyaka 38 nubaha Imana canke mizuko nuko. Nta mukobwa yatubwishije inama ejo mwabonye yavuze ati ndi mu rukundo n'abahungu babiri. Mu rukundo n'abahungu babiri, umwe amusumbye aje amashuri ubunyene mugabo avuga ati tuzogira mariage muri 2029. Ubundi ni wamusumbye imyaka aravuga ngo tuzogira mariage 2027. Mugabo ndashaka bose nabakizwa barashaka aje gusengera iwabo. Nkujya yatugishije inama, umva ni selo y'ubuzima rimwe. Bijana we none avuga ati mfite umugabo sindabyara we yarabyaye hanze, turagwana cyangwa mfite umugabo narabyaye nimbore gwagize ukuntu. Sibwo ico cyambere sinki develop, okay? Kandi birumvikana. Icya kabiri, who I am. Kiswisha ndinde, nzobikejo no kigera ko gute, niye ntambwe notera. Utwo tuntu rero, utwo tuntu ninda zo kwibera mu ihema ryawe Mukama. Kuko uri mu ihema ry'Umukama n'Imana ibiri muri we, abari umuhirwe, abari ukomeye. Kandi wavutse kuba dakomeye, ubana n'abadakomeye, na ubwa ugaragara nk'udakomeye. Mugabo uburi gitangaza mu bitangaza. Itwo tubazo rero mu kutwishura, reka nifashisha izaburi nyene. Kabiri, ngo nuwagenda tunganye, akora ibigororotse, akavuga ukuri kuva mu mutima. Namushaka ubukomeye. Nukangwa nuko ari ubukobwa rero. Murambara ko mvuze ngo ubukobwa rero nutwo mbona kuri televiziyo canke kuri YouTube ngo mva umutima wanje urarahutse pe. Kasanga udukobwa tubiri twahuye umva cyane 3 cyane 4. Turiko turakubita avuga ati nuwe wanje ariko bagwanira umuhungu. Tugifise Imana rurema pe. Nkunda umukobwa yavuze ati Uwiteka umuhanuzi yambwiye ko atamugabo wendemeye, nakiriye umufuko kurya waremye Adamu Eva atabizi, mundemerejo duhure. Nkunda abakobwa bisobanukiwe muri ubwo buryo. Mwasanga ubukobwa 3 4 5 buri guharanira mukemera mukaja no kuri kamera. Umuhungu ngo narabwiye umuhungu nago yaca mukobwa akaguheba, uzofata ituru rishira Imana y'uti wakoze. Umugabo naguta ndababwije ukuri sindi kubabwira ibyo nabonye. Je maze kubona umugabo yatekeye akagenda akibera mu kumoso n'ukuri kwibana nkarabigikecuru bibanda kinganya imyaka na mama. Kavuga ati yego niko koko n'umupfakazi yapfakanywa n'abakobwa bana ashobora kuba ajyaniranye umwana nyine ibyo n'ibindi abanguko abashoferi we babibwiye. Mugabo amarira yanje yose yabaye ahagaze. Naye naguye kwiga strategy niki nokora kugira ngo nikuri gisuzuguro cyabo bana. Ndazi bose simvuze ngo nawonyoze ikirenge canje nagiyonyoje mugabo ko Paul yavuze ngo nimonyotse ikirenge canje nimonyotse ikirenge canje mu canje nkuko naje nagiyonyoje mu cya Kristo. Ndabariye batabanza guca muri aho nyine naciye. Mbivugiye imbere ya litre. Ndabyemera ko ndi kugicanira cyumuka. Mutaza mwemera ko Imana iri muri mwe bwisuzugurika. Turi ingoro za mutima mweranda. Turi abami n'abaherezi cyami genda musome muri Petero wa mbere 2:9. Kandi bwa Ecclesia nishaka kubikwa ku burenganzira. No. Kukikorana n'ibigaragara. Abikora n'ibitagaragara. Iyo mvuze Ecclesia simba mvuze Katolika mudacanganikirwa. Mbavuze umuryango w'abemera Kristidini. Bigaragazwa n'inyubako runaka. Mbwa mukwiye kwa miryamo akabari byo baboneraho.
iyo umaze kubona ko igisuzuguro cyagufashe neza ukavuga ati ndi impfubyi, gendera ubupfubyi bwawe, n'ubugendere ngo ndababaye ndagize ne washobora gupfana na nyoko gapfana naso, nukavuga ngo iki niki barampebye barambenze baragize, tanga ituru bwira Imana uti barampebye ndibanyica, baransize ndi muzima. Ubu rero nyereka hari ibikariyeri, hari ibibuye, hari by'ibidundura Imana igenda ibanza kuringaniza. Niko Yohani Batista umuhungu wa Zakariya na Elizabeth yavuze mu nzosome nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohani. Hari igihe bitaba ngombwa ko ari icyo musiga kugira hagire icyo mugerako. Ugenda atunganya akora ibigororotse akavuga ukuri kuri mu mutima. Uzokwemere gupfa umutsindwa, ushaka upfungwe, mugabo ntuzoremere nayo uzi gusenga, Imana izokudihira muri ico kinyumbi komara amazi. Icya kabiri, ntuzokwigera uvuga ngo urumva ngo zakanisigara kandi kenje cyo kubigenza uko byicecekere disiwe, sibyo? Nuwagenda atunganye, kugenda utunganye niki? Kristo Yesu yadusezemo agapfinda aravuga ngo mugenza wanago kabiti kofi udacuhindukira ngo mwe n'undi musayadi ego nda. I don't know, urozine uzaka ngo muri coffee note ntangane subira ongera mu mwe no mu bitumo ndaguhaye. Mutse mwakira ijambo ry'Imana nk'ijambo. Avuga ngo nagutwara umutamana ngo mwe n'uwundi. Ibyo byagaragariye ku muhanuzi Mishe mu gihe cyo kwa Akabu. Agiye ku muhanuzi ajya gupfa mu bami ba mbere mu kigabane cya 23 menga. Aje kumuhanurira ko ajya gupfa akagwa ku rugamba abahanuzi ba Bayali, amajana n'abashira amajana 50 bose mu 50 bamwe bicwa n'ukuboko kwa Eliya. Aravuga ngo we bose narabwiye ko aje kuvuga umurazo wa Bayali mukubita urushi. Mishe yarahindukiye amubwira ngo ndabikubwiye tuzohura wiga sori sobuja wawe yapfuye ku kirengazo wasi ko byagenze. Nukuvuga kugendana umutima utunganye su kugenda wigira amayibo, abantu bose bagucira kwa mate, abantu bose bakuvumagura, abantu bose bagufikanagura. Ahari ubwami bwa data ni agasuzugurike, ahubwo nukugenda nukuri kwikiri ngombwa uvuga ukuri naho gukomeretsa mweneko azogenda ganire nako yakuvuye iruhande naho bigenzeze ko ndabikubwira ngo nuwadakoresha ururimi rwiwe mu kubeshera abandi atagira inabi mugenzi we kandi ntatuke ababanyi. Iki kintu kijanye n'ururimi ucigira hano habiri. Umurage wa mbere Salomo yari mu miliyonera mu miliyaride. Salomo ngo mu gihe cyo wari umwami w'inzahabu n'ifeza kubera icyo yari igicane yari yacaniye mukama ngo byari bimeze nk'amakariyeri kugira ngo yabone iwanyu mu ibarabara yataka burimbo rihari, sibyo ngo byari byinshi. Cyo gituma ngira byamure no karongora abagore igihumbi ariko igihumbi na rimwe yaramwanukiye kandi arakakobwa hakarimye kazi kakanyeshuye mu kazi. Icyo yakoze ni iki Salomo? Salomo yarahaye umurago umuhungu we Rehobowamu. Uzosoma Zaburi ya mbere avuga ngo Rehobowamu nukagendana n'abantu babacokoranye, ugendana n'umunyamahane biragira ubaye umunyamahane. Ngo Rehobowamu umuhungu wanje nukagendana n'abantu batuka Imana uko bameze nk'ishingo nk'ibyatsi by'ishingo, n'akariro kaba kavuye kuri ya musozi karabihitana. Inkoko iri kwikiziriko baziritsira bihitana, ntibigira adresse, ntibigira ifatiro, ntibigira ishingiro. Kwari kabo bahamuka amasoko bameze nk'agiti gitewe ku mugezi w'i Lebanon wacamira mu gihe cyacu. Imivumo biyerekeze iri mu buhanuzi bwa Yeremiya 17, sibyo nariko ndigisha, ariko ndiko ndababwira ingene iyo ugomba kuba umuntu akomeye, iyo ugomba kuba umuhigwe, iyo ugomba gutandukana n'abandi, iyo ugomba kuzogera ku nzozi zawe kubyo wipfuza kubiri mu mutima wawe bishingiye kukuri ku ijambo ry'Imana. Icyo ukora ni giki? Wirinda kugenda ntuzovuge ko tushobora kubwira n'abasambanyi bumva je ndusambana undi musi bazotukudikadigisha gatoki kabo kubera iki aho hantu uri nta gitabara hari. Zaburi ya 50 ivuga ngo iki ngo nguricarana n'abatukana ngo kavuga no tukana ngo acibaza ngo huye nanje ukicana imborego. Hari abantu mudakwiye kugira abagenzi banyu, nti mu bintu bango muwacira umukenke ngana nuko bohora mu maranga mutima yanyu. Kane ngo nuwatera kwigicibwa mu maso yiwe ariko agahiteka abubaha umukama. Icomeje kwivuga kiraje na Zaburi ya 50 ngo nuwurahira indahiro imufata niyivuguruza. Ubundi Bibiliya avuga ngo imvuga yawe nibego ibego, mugabe Imana yaravuze ngo nimuzorahirira ubusa ku izina ryanje. Ani mu gitabo cy'amategeko ibyo nabyo byavuze nde Yakobo. Nukuvuga Salomo nawe amazaburi ni Dawudi aravuze ngo indahiro yawe nuyirahira utivuguruza ngo ni kwera utucanke turiye, uyirahire kandi uyigerako. Uwo utagerana amahera ngo nuwutagurana amahera arondera inyungu. Urumva kumena nijisho mwaramena nijisho nimwabige mugera ku rwego n'abakozi b'Imana mumena nijisho atakiri impera yo kugura intungane. Ugira ibyo bintu nazokwigera atirikana.
uwo ni wazovuga ngo Eliya 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 yarasenga Imana igakora. Anita nzosenga Yesu Kristo acakora. Nawe niwivuga yacungirira ishari uyikura kuki? Kwimana se umwami wacu Yesu Kristo tarabanira ku butoni. Ngene usome gani ya Salomo 8:17. Ufise umwete wo kuyirondera wese ramwiyereka. Va mu bwana, va mu buhinja, va mu buyoya. Kisigiye cyo kunyweshwa amata. Kinigiye cyo kurya ibigumi. Paulo mu Bakorino wa mbere 3 yaravuze ngo mwabakore nimwe. Usinabaganiye ngo waganira abakozi. Hari igihe ubuhanuzi buza bukagusiga ukuri kandi wari wabuhawe nta soni. Yese acte prophétique, ni voix prophétique. Kuko riravuga Imana igakora. Simbeshi. Isaya 45 avuga ngo 46. Isaya 55 avuga ngo nk'uko ijuru n'isi bitandukanye, niko n'ibyumviro by'Imana bitandukanye n'ibyumviro byacu. Nk'uko imvura itoshobora kuva hejuru ngo kwisi hagira umuntu n'umwe yibuza kuvomerera inotse kandi imeresha ibyatsi, abarima barime, abimbura bimbure, ababiba babibe, kandi barya umusaruro w'ibyo barimye. Nikatanu wobuza ijambo Mukama rungitse mu matwi w'uryumvise ko nta n'uwo tumara igaruka ku Mukama ridakoze icyo Imana itumye gukora. So iri jambo rigukorere ngibi ibintu bibiri bigiye kukugira igihanga kandi ndabakomeye amashi mu izina rya Yesu Kristo. Rodina mfashe gose ndabaye ibiganiro byinshi byo kuri YouTube. Ndabakomeye amashi ndavuga miciye bugufi kugira ngo sinzomara amara, kugira ngo inyenyeri zizobe nyinshi zirabagirana, kugira ngo akarere tuzokwigarura kazosumbe kiriri. Ndabakomeye amashano mashingira gatebe mwakira gasonga bugariho. Rusubire kwiyanka ibyaha wakoze simbyitaye ko ubwoko bw'inda wakoroye patiri yaguciye amasakara miroko arakubwira ngo bizobanza guciroma. Mana yanje sindi kubahinda sindi kuvuguruza strategy y'idini, ariko nimba wikunda ukabuzi ko wakoroye inda, ukabuzi ko wicanye, ukabuzi ko wasambanye, ukabuzi yuko wibye, ukabuzi yuko wabeje, ndakwisabira iki kintu. Hagarara wemye turirimbira Imana, hagurukana amarangamutima yawe, tubwire Imana ko tuje gushasha. Imana idusange kucava aho twagorewe, idushire ku cati dutabare kandi duteturure. Bwira Imana uyu munsi umhindurira amateka, bwira Imana uyu munsi unyereke nk'Imana, bwira Imana uyu munsi unyereke nk'umutabazi. Nukuri penda kwemera nta nirindi zamunzana nta n'indoto nzana, nza gusubira kuzana izamu ry'ubusenga dusaba umugisha w'icaniro byose bw'icyo. Bwira Imana utiraba ubuto bwanje ngene bwambaye kwimfaguza. Ndababwiye mu 2022 narimwe niho natangiye gutunura cyane. Narabwiye Imana niko niza amashuri atangoye, nkiza amashuri data no mu miliyoneri ataco nkenye, nkiza amashuri njya kwishura n'imodoka ari nkuye imbere y'umuryango. Niki kigaragaza ko ndi umunyabugingo koko. Ngira Imana sinigeze sengera urugo, sinigeze ngusaba umugabo, sinagusabye urubyaro, wabimpereye ubuntu ibyo bintu. Sinigeze ngusaba akazi, wamaye kuba umukozi wa leta. Ninjira muri fonction publique atana amezi 3 maze ndose diplome. Kandi sinigiye unubuzi bwari bugoye gose. 2007 yigeje 2008. Ubuzi bwari bwatanguye kugorana. Sinigeze njya muri DPG ngo ngiye kudepoza dossier yanjye. Basanga imwiraho nibereye niviriye ahantu hitwa Ibuzira Canda, niviriye kwigisha ijambo ry'Imana ngo nzana dossier yawe. Nasinyatira mu kuja kurotira kimirejewe nariganye kuko bari basinyenda barahiye. Ndavuga Mana kwibyo bintu byose wabinkoreye. Ni kubari kugiye kuma gusaza nawe. Bwiye kuma gusaza ndikaryamyenda, gusaza ndi imporego, gusaza ndi ndaye, gusaza ndi umubeshi, gusaza ndi sindi nyanga mugayo pe. Ndimbabare abana ngaho umugabo ngurye urugo ngurye umbe gusaza subira inyuma kandi jewe atagitese washizemo kija muri rivasi nakimwe ngomba nyereka ndagicana ngomvuye ngo nakicyo. Bine bikiko nisanga kuvana mvuye mu nda y'umubyeyi yambyaye nabishye imyaka 40 haciye imyaka 4 n'ubise 40 nabishye imyaka 38 birumvika. Nisanga ndi mayibobo ndumuja ndo kugirirwa imbabazi ndo gutabagwa urumva kiretse ngira sinavuga ngo no kwica sinisha kwani ngiye twicisha ururimi.
nta mwana narinze nanda nakoreye nake mugabo nisanga bya byose biranyuzuye ndabwira Imana ubu ngubu ni wosubiza kuko nibutse ijambo Yesu Kristo yaganiriye na Nikodemo mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana ikigabane cya 3 navuga ndi umukristo umukatolika mugabo singomba kwirata idini ngomba nirata icyo wankorereye kuri uwo musozi amaze gusoma amajambo gato cyane yabona ko muri katolika zasoma Bibiliya ya Dawudi mugabo mbona ikiganiro cy'umukuru w'amategeko ko ariko n'umubwirisi nabise igikundiro birenze mvutse ikintu cyangwa utunganirije ikintu wabwirizwa kunyemera kandi je nkwifatira bavuga ati niki kino kwifatiramo ukandeko cyangwa kuriko icyo kintu urumva sinzi ko ari Imana yakimugani baza ko ari shetani ariko ntabwo shetani yari kumikino no Imana yari kinduza kuzindi ngazi kugira ngo nzobicunde uyu munsi nico nemera nikuvuga ko mu ntege ng'Imana iratubyariza umusaruro ariko iyo dufise umwete wo kuyirondera no kuvuga uti ikintu ndagihaze kandi akirambiwe utaragihaga ngo kirambi kuzokomeza usambane wishambanye wibe ubeshe uraguze uti zabwingana byo kutisha je mu shuri navuze ndashaka nyobe go sinzosubira ndagihaze kandi nacongereza narinze ariko nabwo nigeze nyobego nta nuko nanagize ropesheje airport ubu niko bimishobora kuvuga nk'umugirako nukuvuga iki nabwira Imana ibintu byo kunda nibuka ingana Nikodemo yari mukuru w'amategeko kandi yari umuyuda yisobanukiye kandi burya hari mu misi ya nyuma Kristo ko yaramaze kwigisha ko ari we mukate ubuzima yaramaze kubwira abayuda ngo so ni shetani aragenda amusanga ngo ari ku mugoroba nigani hamwe waherewe aravuga ati ndabona koko kuri ntumwa y'umukama no kuri kingo nzobone ubuhigwe mbone data ndongijuru bugijuru turongera kuri yisi niko Kristo yabwiye Petero mukiri kuri isi muzima buzokurikira inaci Imana yakoreye nde yakoreye Izahaki avuga ati no kuri iki Yesu waramubwira ngo nibishoboka utongeye gusubira kuvuka Nikodemo aravuga ati koko no subira mu nda kwa mama kandi yarigise gavuka Kristo yazambwiye ati cyabyawe n'umubiri no mu bicabyawe n'umwuka n'umwuka mbarahiye ukuri ngisobanukirwa iryo jambo naravuze ati sawa iby'umubiri narabyawe na papa Theodora na mama wanje Swabisteritia ndiga amashure ndarongorwa ndaryinyama ndaja mu karaoke ndagira ama playback ndagira igikundiro ndambara ibigezweho nduri imiduga ndurira indege ariko ibyo byose ntabwo byamaye kubondiwe koko ibi bintu nibyo naremewe amasaziro yabyo passion kuko numva ashaka gukora ikintu ku buryo no mu busaza bwanje nzirati cyamwa nabi nkabona kuba ndi muri karaoke none abo bantu babanywa rumoge banywa no bazoza bicere bankikize bati Anita wewe bazovuga ati zigonge nzigicese avuga ati sasa zijero kwigeza ukabutava kukiriki kiragongo uzari ntabwo ni witeka ibintu sibyo narimo koko aho ni patira ari karamfasha ni pere spirituel ni masere ko mbona bankunda bagiye kubivuga ni bari muri komera Kristo ni muzima bari banyowe niho kandi yaranyitaye nk'umudirectrice wanje yaranyitaye cyane Imana imumugisha gose ndazi kwa Jacob byumva Imana imumugisha gose yabyaye ibikuru umubikira w'umwana Tereze Imana imumugisha Imana Maria Gorete Imana imuheza gose nikuvuga kuko yarankurikiranye no mu buzima bw'urugo bwarubutse muto kwishimira ugeranije na Anita warotse mwana w'isi yaravuze ngo igihe kirageze ngo abi wacu bakubone igihe kirageze ngo tuvuga kari ku mutima ubiteka bwicubahira ko murora imigisha ayiturose igihe cyo turiko dusengera imvura twavuze ngo ikari mu mazama abiri gasa stage ka 18 twavuze ngo ariko mukama kuba ari uburundi tugiye kukumenya tugiye guhagurukira muri cyo gibuhanuzi ibigori byarameze twarabibonye none byumye imvura ikigwa mu muji wa Bujumbura gusa muzobaza amakuru Bukeye saa 11 hagati ya saa 9 na saa 11 izambwe hagati ya saa 9 na saa 12 ari abari ngozi bo muri komera Kristo ngo natwa akavura kashitse bwawe mutse musaba Imana ibintu bitanga uko nyene kugira bifise none bibika ngo ibirye cyama nyoko yo kwimatereka gatenga nzokambara no mu busaza akwimatereka kanzokagurisha no mu busaza kandi mudafite nasona nyoko iyo bakwimye bafite uburenganzira muzosoma imigani ya Salomo 24 na Rumi 20 nabyo nzigisheje kuri icyo cy'ubutungane yaravuze ngo mu busaza bwawe ibyo warondera bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bikwambika bikakugaburira nyoka kwimye bafite uburenganzira noneho iza 49 babwira ngo 16 ndasozereye ndavuga ni none mukama ibi nibyo ngiye kubamo ndavuga ati sawa
ubona gunzi ibyo mfise bimuhe byose. Nshaka gusigara kiretse impuzu umwe unambaye atakindi kintu mfise. Nshaka gusigara atakintu kimwe mfise mugabo numve ko umutima wanje uri amahoro. Ntuzomamagare ngo mpfe ngifise amadeni, ngo mpfe ngifise abantu banyidodombera cyaba kibaza ngo bazosaba mbone kwirigara, bambone ku mutwenzi turi mu marago, bambone hariya muri ahantu habajije abantu ari karabukanora gatoke karyoje kamwe pipi byo mudashoye kugaburira abana muca kubikaburira imibiri yanyu. Nyabwo guhera uwo mwaka nimukenera guhakana ibisuzuguro bizobavako, nimukenera guhakana icangiro, guhakana imibabaro, guhakana agahinda bizobavako, kuko Imana ihagurukana n'amaranga mutima yawe, ukwiyemeza kwawe kuko ibyangombwa byose yabigushiriyeho. None rero ukomere cyane, Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Nta kindi cyamuhagurukije usibye kubona amarira yawe wagaragaje mu gihe waruherewe, mu gihe warunaniwe. Iyo ubwirwa abagore namwe mwibaza ngo ziracakunze, ushobora kuba uyu munsi rwo rumeze neza ndabaraye nimuzokibaze ko ingo zawe kandi arizo ziba zidakundanye. N'amakupure make yabaye mu rukundo nk'uko urugo rwanje rwari mu rukundo. Twaragera ku rwego saa 9 z'ijoro tukihagurukira tukagenda, cyase neza umutanga tukagenda muri natire tukicara turaba babiri. Ngero zira na mukozi umwe twakoresha babiri kugira biyokipe n'abana kandi dufise abana babiri gusa, kandi dufise abakobwa duhaye indaro batari bake. Basanga twicariyeho tukitwara amasakoshi, buji n'inzoga zinwa na gake, buji biskuti biyoba tukitwara tukicara gushika abantu badutera amabuye bibaza ngo twicaranye ngira ngo nigaba n'ikindi ko nigera bwakomera irya misozi yizege. Cyo gasanga duturiye ibitoro turigiye tuvuye Igitega, gasanga tugeze za Bugendana turaba tutagiye mu kabari bunani bugahere bitera mu byose nangira musenga nkabigira muduga nicanye mugabo turaba mugabo ugo birahagije ko mwaguruka kagenda ubona gasigara bivanye n'iki. Yesu Kristo yavuze neza muri Matayo 19 waraba inkone ku bw'ubwami bw'ijuru ariyo n'ababinkone ko babandi bibaho, imyuka mibi bibaho, ibiki bibaho, ariko iyi mivumo ibisokuru sibyo twirata, sibyo twirata. Mwabagore muza munanirwa n'ingo, numara kunanirwa n'ingo zibiri n'ugwa kabiri je wanashaka sindagwemera warabyaye. None kwisezerano litava Imana ikwemera ko iro Mariya n'ubundi mu gihe apfuye. Hari igihe bavuga uti Jesse shaka kwandishinga, it's okay, mugabo hariho condition yo beki yugiye kwambara amwe kutabyaye byo nshobora kubitahura nshingiye kuri inde mu gitabo cy'itanguriro mu kigabane cya 37 kuri Tamari na sebukwe nde Yuda. Imana yakoje Gisoni Yuda abyana umukazana wiwe, kandi cyo ni gisokoro cya Yesu Kristo, kuko Perezi nibakiye kubyana Bowazi abyana na Ruti inde Obed abyara Izayi abyara Dawudi abyara Salomo abyara inde Rehobowamu abyara Asa. Ngeze sinakwiza batandatu, reka ngeze ngaho no kuri soko rwanje ibyo nabyo nashobora no kumuka w'Imana zigokora no kuvuga ibyo byose. Kristo murazi ko yirase ngo ndi wo mu gishitsi cya Yesu mu muryango wa Yuda, intare yo mu muryango wa Yuda. Cyo ni gisoko cya Yesu Kristo muzosome ariko Matayo 1 canke Luka 3. Ni kuvuga rero amateka yawe, ibyakonye, ibyakonse, ibyakunanije, ibyakuruhije, ukibundabunda mu madeni kugira Imana ikwishyura birasaba ku bintungane, ukuri bigororotse, uvuga ukuri kandi ukagukura mu mutima, kuko Matayo 15 avuga ngo nakivuye musozi cy'icumu nikivuye ndani cyo kimica ko niba by'ubusambanyi by'ububeshi byo gusura ibinyoma n'ibyiremenanya n'ibyukuraguza n'ibyukubandwa n'ibyuguterekana n'ibyo udakoresha ururimi rwe mu kubeshyera abandi, ntukagombe kwitera ijeke ukunaniza abandi, utagira nabi mugenzawe, udatukagura ababanyi, utereka ibicibwa mu maso yawe, ukuvuga utifatanya utamufatanya bikorwa. Wawundi yavuga ngo urudanazo mbona gunguka rozi wacinyishira ngo iki rozi yaramaje n'umuntu umugore kandi twatwunguka ngo tunini dukorana ngo nitwatwunguka reka ba ahiteka bubaha umukama ngo babakoze b'Imana, abasaserdoti, abapasitori, abaki mwatwebwe abigisha bijambo ry'Imana, mwatwebwe abahanuzi babigoye kuko ari gihe keshi mutwita n'abasazi. Ahubwo ingene data yavuze ngo gwani tani yaturubu aharaye ngari imwe kuzavuga ngo cyaraturuwe umwana wanje arasenga mugaje no utagurana amahera arondera inyungu, kutamena n'ijisho. Niba 9 utakira imera y'ikugura intungane kuvuga kutagira biturira abantu mutishe muga mutanga amara yo kwica abandi. Niba 10 ngo ugira ibyo bintu, ibi bintu 10 rero Yakobo ajya kuva kwa Labani, Imana ikamukora mu byara by'ingwe. Imana yarahagurutse iganira n'umupfumu nimugita bacitangura no kubisinda babesha, iganira n'umupfumu iravuga atumviritsa
umubwire ko icyamutumye atunga ari Yakobo umuhungu wanje. Yari sebukwe akaba na inarume, yamurongorera abakobwa babiri Rakeli na Leya, mugabo akamujyajyanya no akamugirira ishari. Imana ihagurukira abanyeshari, igahagurukira abambuzi, igahagurukira abarozi, igahagurukira abasobanyi bakunanije, igahagurukira abanyogosenge bagutetereje, igahagurukira bagucinyije, igahagurukira bakubengeye mu mishi, igahagurukira ikadihana nabo, ikabuza urubanza rwose rwoza kugutunuza. Nambo byemera akadusenga Imana. Kandi saba Imana igukure kwa gasuzuguro, igukure kw'igicinyizo. Abakuruze sibo bazokurogora, n'ijambo ry'Imana rizokurogora. Abakugogeye sibo bazogukura kw'ibyo bigogera, Uwiteka arahari ku bwacu. Iyo dusenga turavuga ngo Mana mutima mweranda, ni wewe muco utazimiza, ndagusabye Mana umanuke uyobora ubuzima bwacu, sakurose kwingabirano, nta mafaranga tukugura, manuka uhindura ubuzima bwacu. Jewe na wewe ubyivugira nkivugira, kuko umutabazi ndorereye ni wowe mutima mweranda, manuka uhindura ubuzima bwacu. Turongeye kugukengurukira cyane Nyaguhora ku ngoma, ubw'uyu mwanya mwiza ubwoko bwawe tuganiriye nawe, utuganiriye nk'Imana urukundo, umubyeyi, ikigongwe. Aho niyo mazina witwa, natwe tubyakiriye nk'ibibondo byawe, tukwemere ko tugiye kubigendera Mukama, kandi ntitwobyishoboza, ariko kuko tubyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, tukemera kubikora mu izina rya Yesu Kristo, tuyobowe na mutima mweranda, bizoshoboka. Kuko beriki Pawulo ariko arigisha abakristo b'Abanyefesi mu kigabane cya 2 murongo w'10 mu nyandiko yasize yaravuze ngo turabantu beza, ngo turabana Imana yaremye ibiremeye, ngo yaturemeye muri Kristo Yesu, kandi aho nyene muri Kristo Yesu ngo niho twaherewe imirimo yose yo kurangurira kuri iyi si. Buri namba yose iyo tubuza guhirwa ku bw'ijambo ryawe turitandukanije nayo, turayase kandi turayangirije. Namba ari imibabaro twongeye mu mabere y'ababyeyi bacu, namba ari imibabaro twakiriye mu nda z'ababyeyi bacu, namba ari ibisuzuguro bikomoka ku byaha by'abasokuru nk'uko bya
murumva kutumvira Imana biri kubateza ingwara mbi kandi zidakira. Azogusubiza ko indwara zose wahora utinya zimwe yasuka kuri